Hi guys, Assalamualaikum. Okay, today is a short videos untuk Miss Marvel. So let's talk about this one theory and let's go back to this theory which is Negaban. Sebab this episode yang baru ni dia tak banyak sangat info yang baru. Kita just jumpa Red Dagger and kita tahu yang Kamala is half jin. And kita nak kembali kepada teori Negaban tu sebab dekat dalam episod yang sebelum ni kita perasan yang benda yang dia ambil daripada tangan benda tu colour biru tau. So kena mengenai dengan Kree. And Negaban ni adalah salah satu daripada artifak tertua untuk kaum Kree tau. Dah ada banyak version, dah bukannya Captain Marvel je yang ada. Even Star-Lord pernah ada, Hemping pernah ada. Banyak gila version of Negaban. Dan kita tahu Negaban ni boleh suck the user into negative zone. Dan ada dekat dalam episod yang awal-awal Kamala ada travel pergi negative zone tau. So mungkin ada kena mengenai dengan tu juga. Lepas tu satu lagi yang membuatkan benda ni jadi macam pelik sebab orang yang dapat Negaban ni ada macam power tau. Diorang bagi superhuman stamina, durability, agility. Ada sampai certain boleh fly. Sebab the function of Negaban ni adalah boleh turn mental energy into physical energy tau. Tu satu. Lepas tu macam kita tahu yang orang yang pakai Negaban ni boleh teleport. Lepas tu dia ada cosmic awareness. Walaupun dia tak banyak dekat dalam komik, tapi benda ni boleh masuk akal juga sebab kita tahu yang the next movie untuk Kamala Khan is the Marvels tau. So mungkin dia nak kena mengenai dengan Kree sebab kita tahu teknologi Kree yang memberikan power kepada Captain Marvel dekat dalam movie Captain Marvel. Dan of course Space Stone lah. So kita tahu yang dia punya power is cosmic. Tu salah satu benda juga, cosmic. Kree datang daripada outer space tau. So might probably kita cakap pasal Kree. So Miara tak sabar tengok. Kemungkinan Kamala is actually half Kree. Cuma diorang confusekan Kree dengan jin. Sebab kita tahu diorang nak cakap jin ni daripada dimension lain. And kita tahu Kree is from another dimension, which is Andromeda Galaxy. So most probably kita dapat tengok Kree ataupun dia kena dengan Shang-Chi. Kita tahu Shang-Chi dengan Talo pun, Talo is like a mystical place. So mungkin that's another dimension. Talo is another dimension. So mungkin dia kena mengenai dengan Talo. Tapi sebenarnya Miara rasa dekat lantai tu sebenarnya tulisan Kree, bukan tulisan Chinese actually. So korang komen kat bawah apakah teori korang untuk this bracelet. Sebab Miss Marvel merupakan salah satu series yang susah gila Miharu nak pinpoint tau. Miharu baru perasan benda tu. Kita dapat tengok dekat episod baru ni yang diorang ubah Red Dagger tu jadi macam a Creed, macam Assassin's Creed kan. So dekat Karachi ada a family of Red Dagger. Sebab kalau dalam komik Red Dagger ni is just a good marksman. And yes, dia ada kena dengan Kamala, tapi dia tak adalah macam organisation macam dekat dalam the new episode. So diorang ubah banyak. So Miss Marvel ni salah satu series yang susah kita nak pinpoint apakah teori dia. So this is one of the biggest theory lah, which is Negaban. Korang komen kat bawah apa yang korang rasa bracelet tu. Dan satu lagi, apa yang harapan korang untuk Miss Marvel ni. Kalau korang ada apa-apa teori, just komen kat bawah. Mungkin nanti kita boleh discuss about it, okay? So harap-harap korang enjoy this video. Take care, be forever, stay safe. Assalamualaikum, bye bye.